Tusi le Roma no matau pue wha. Lona whai o pue sfulma le tolu. Pa ngata lufu lima le whaitau ngā tusi. A waile fola ina atu ya aper amo pola na whanau e whai mona tofi le lalolangi le tūla fono. Ai maua i le ami o tonu e le whatua tua. A wape a whai wa tofia e ia i le tūla fono. Wa whale au ngā ina ai le whatua tua. Wa whale i ua fo i le folanga. A wao le tūla fono e tupu mai ai le to sa. A wape a le aisi tūla fono. Wa le aise soli i ai. O le mea le maua ai le whatua tua le mea na fola ina. Ina ia maua i le ola i le alofa tu noa. Ina ia tu mau lea i le ainga umalava. E le tuli i le ua i le tula fono. Ai o i le ua i le whatua tua o aper amo. O le tamā o ia o i tato umalava. Pei o na tusia o tofia o e whai matamā o nu e tele. I luma o le atua, o lea na ia whatua tua iai. O le whaola ia o e uoti, ma lea na te wala awina mea wa le ai pese i ua iai. Na ia whatua tua ma le whamoe moe, a wa le ai se mea whamoe moe iai. Ina ia avea o ia matamao no ue tele, pe o na whetalaia mai, e whapea lava lau whanau. E rei vai foilo na whatua tua e rei manatu foilo na tino o oti. Po ua se lau o na tausanga. Mare manava foi o sara o oti. E rei masaro vale ia. Ma le le whatua tua e le mea na fola ina e le atua. Aua malo stele o ia le whatua tua o vivi ia tuai i le atua. Wana mau tino foi. E me whaia te ia o na whaia. O le mea na fola ina e ia. O lea foi wa tā ua ailo na whatua tua o le ami o tonu. Ai rei tu sia ona o ia lava. Wa tā ua ia te ia, peitai. Ono i tātou foi. O le ata ua iai. O i tātou o e whatua tua i le na whatua mai i lo tātou ali o Yesu na ie uoti. Na tui na mai o ia ono a tātou ang sala. Ma toi fatu ina mai ina ia tau ame tonu ina ai i tātou. Amene. For the promise that he will be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. For if those who are of the law are heirs, faith is made void, and the promise made of no effect. Because the law brings about wrath, for where there is no law, there is no transgression. Therefore it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. A whai tau whai upu lea. O a whai na tusia tuspa ia e reini whai upu. Whai upu sa whai e lau whaari liu tuspa ia. Al tuspa ia solo atoa. A whai tau lau whai upu sfuma leono e whai peanon whai taunga. Who are of the faith of Abraham, who is the father of us all, in the presence of him who he believed. Tu sai fa umale il fai upuna il fai upu sumal fitu. In the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. O fama ma far fai upu lea. Ono tasi lea fai upu lo tele na vese sema fa fonga mfalongongo ye tatou. Amen. Who contrary to hope
in hope believed, so that he became the father of many nations. According to what was spoken, so shall your descendants be. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, and being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. And therefore, it was accounted to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone, that it was imputed to him, but also for us, motato. It shall be imputed to us who believe in him, who raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered up because of our offenses, and was raised because of our justification. Amen. O le vaiaso taluai, ta tatou talanoa ai. O le fatuatua lea ua toe. Au mai ai, lou tofi o oe o le atalii, o oe o le afafine. Amene. Faith restores our identity as children of God. O lo tofi ai pei ona whai ai e le atua atamu o le atali o le atua. Amene. Unfortunately, we lost it. I le angasala ona ta uaile o tatou o atali o le ti aporo. Amene. Ha? O whanau ale Philip o whanau o tatou ole le larangi o lo pulea le ti Apolo. O le maliu o Keriso Yesu, ma lo fatua tua i le maliu o Keriso Yesu. E le o le maliu o Yesu Keriso pei o le mena whaia le tua ina ia e fatua tua ina. E tu sarape na maliu Yesu Keriso mo le lalolangi atoa. Ai ale fatua tua i aile lalolangi. E le mawhai lava ona to e foi le lalolangi le tofi o whanau o le atua. Amene. Amene. O le whiauna o le tala le lei. O le tala le lei wa saunia le atua le awala. Ai na o lātou o e fatua tua i le ala. Na o lātou o e fatua tua i le maliu o Keriso. E toi whafoi lo lātou tofi o lātou o whanau a le atua. Ai ale whatua tua la tangata i a Yesu Keriso o le na maliu. E vea matongi ola o le lalolangi. E ola i lalo whanau a le ti Apolo. A tonu e whainga tau na tātou wholo ina le mea lea. A o le ami o tonu na le whatua tua i le atua. Ale ami o tonu na o tala le leia Yesu Keriso. E rei maliu fua Keriso e lunga o sa tauro. Amene. Na maliu ina iaini fua. Na maliu ina iaini fruits. Mena ta ua i tono tuspa i o tātou o fua o le whaorotanga. Po fua o le maliu o Keriso Yesu. Amene. O le whatua tua lana le ua toe, whafoi ai le tofi o oe ma pe ae whatua tua. O oe o le atalii, o oe o le afafine, o le atua soifua. O le asala nei, a whapeu whafoi le tatou tofi. O lona winga, e peia ona i lo oe o le atalii o lo tamai a pei whatata inga o le atalii o George Pratt. O la tali o Pratt Church. E o ti lava Church. E le ma whai ona ve sea longa whai o Pratt. O lona o langa fo. E atangi ai. I le ainga e sawai. Amene. Tatou te ilo uma. E se uma culture ainga. Amene. Amene, e le whainga tāna mea,
E ia mea I lo toi fale. E se mai mea fai lesi lo toi fale. Ai se awai pure ale, ai lo toi fale. I mea fai lo fale ma lo wainga. Amene. E fa pena uma ale so I fua fale fatu tua. Ma le fa te inga le tau fai atu. O lea wa toi fa foi tatou o le tatou tofi. O le atali ma le afine o le atua. O lona winga. O loa o langa li aso uma. E atangia ai lo fai. Amen. O lona winga. Your daily life is a life of faith. Amen. We live by faith and not by sight. O le olanga o tangata o le tua. O le olanga fatua tua. E te inu le fatua tua. E te aire fatua tua. E te pupula le fatua tua. Amene. Wai manamana le winga le tala Paulo. So se mea ele fai le fatua tua. Olea. Olea ngasala. Aisia. Lea wai loe Paulo. O lona o langa atoa ina ua li liu ia Keriso Yesu ile tua. He lives by faith. You okay? O lona winga. O le soifuanga na o tatou I le lalolangi le lei. Lea la e tau whamatala mai e Paulo. Mai le amatanga. I luma atu o le whatua tua wa uma o na fola e le atua aisa, the promise. O le folanga. O na o loo vapea I le sauninga e le atua o le whaolaina o le tangata. Saunia e le atua aia. Ia apera amoe. E teita ia le nuu ina ia avea le nuu o le atua. Whateita inga. Amene. Na fola aile le atua e manuia tangata uma e manuia le lalolangi uma iai. Ia apera amo. O le folanga. That's the promise. Hallelujah. Amene. Na mua la fai le promise. Ai le feel kula fongo. Esa. Kula fongo fai ai. Vamos. Al forfrangan fai ai per amo. Amene. Le te fa mamma mai. O ngal kaimi ngai Roma. O le vevesia. Ke lo sa fam kalanga foi le sila unga le background story o le tusi le a Roma. Lo fe ai nai ia tangata e Peru ma tangata no West. Ona e fo ia tu la e Peru wa tumu le kalesia le tua tangata no West. El terminal sa wanga. O le la e veso ma ta upula ia. O lo fa peo na tau po fai Paulo. E fa mana malama iai. Ma mai Paulo. O le foranga. Mo tangata uma. Peke kula fongo, peke le kula fongo. O le mena e tangi aina me le character o le tua tau o le grace. Angal fai upo es fulmo. Esa. O inga, o le tua, o le lofa tu noa. Lana fe mai ai, la fai upo na sfulmo le ono. A lunga atu o lo vapea o na whamatala ai e Paulo. Le matautia o le mene o le whatua tua. For the promise that he would be heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. O le ami o tonu le nā o le whatua tua. O le aunga ma le naunauta inga le launga le aso nei. Ia e loa le onga o le mea nei o le whatua tua. It's not just a vernacular. It's not just a word of the day. This is a
powerful. If you want miracles, faith causes miracles. Amen. Ai mana atu tupu va venga lo oranga ile ai sa sia wala o rou fatuatua. Ke alu sore ka sua solo ngi memo wangi va venga ai fatuatua ina le fionga le tua. E ke va ai va venga ya soma. Sore tu inga onga na te mana o ia fa peo na o ina ai tatu kalesia. O oe o tangata fatuatua. So sau mea e whai fatuatua. So sau tala e whai e whanau ma le fatuatua. O lau wa ai e te wa ai le fatuatua. Amen. Aisia, se ranga o le personality na tangata le atari o le atua. That's how we should live. That should be our lifestyle. Awale lui tau na le langa fa le kalesia le vai tau le nei. Ua fa peo ona mix wa ola le kalesia pe la langi wa le lo po ai tangata la langi o ai tangata le kalesia. Amen. Ora mera na tau ai lo mo tua mana malama. O le forforanga le nave ia pere amo. E whātau ina o na oro whātuatua. E le teite ia whāta, e le pipese tātou whānawa pere amo. We don't just sing that song. We sing out of faith with the full knowledge we are now the children of Abraham. I say, because of our faith. Hallelujah. Peia no ta ua wa vea wa pewa wa maha upune o le whātuatua. It's just a peo se ufu pe pasi ya isoro ya so many years. That's the key. O le key na. Amen. Ia wa whare ngā se foi le tele o le kalesia. Mai o le currency o le langi amine e pe whanga pe ai mana o se tupe o e whatuatua. Ai mana o e whaida mi o tonu wa e le whatuatua. Aia. Ino una me te mana o ai. Le no ta ua e lua tua inga whatuatua. O le whatuatua e ro whapeonta ili mai le tua e te whatuatua ina ia o le tua sisiries. Ma le whatuatua su e mea. Whatuatua ina ia mawasa o mea. Hallelujah. A sao na tatou whatuatua. O ia e pule ao, o ia e loa le unga mai le amatanga, o ia na whaia le langi ma le langi, o ia na te loa oe, amene. E reise mea ke pupore ia oe. Amene. Nanga o ia o le atua le lei. O ia o le atua sirisire, o le atua alofa. E muri, mena matala tu spo ia i se upuro ngutua. I le fia le atua lo loto. God knows you through and through. Amene. Amene. Mena ta waina wa o tatu i mo te talo. Ne e loto inga te talo e talia le atua ma te talo fate moni. Amene. Hallelujah. Ia iloa ia tu inga te talo ai. Awa o le atua si kere i pa u atu se upu ro fonga wa sila mai loa le atua me uma. Hallelujah. Amene. Melana pe ona fa mausalina ai. Ale ai se fatuatua e le mawhai, ona fia mai, o ia te tātou. O mai ara vei upure sfumar fitu. Faitau. No wonder why te leo le, pelelo ngai ona e faitau e tangata. But also those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all, as it is written, I have made you a father of many nations in the presence.
ke le ale le luso le context o le upu na pe fa taua e o fie ma mena I lunga e fa taua mo muanga I lo bracket e refer amen in the context I fa taua my the father of us all in the presence of God whom he believed God amen amen in the presence of God whom he believed God Tele o teimi o te whaalongo au whai perfekanga. Pai kau renkus pa ia maka kou loa ai re o oe iei ne mana o le atua iei ne mana. Amen. Level mai loa in the presence who believe God who gives life to the dead. O le atua na te tuina le ola I le mea uot. E le o oe. That's why I'm saying, o le whatua tua, o le mea, o se mea makaukia. A wa e whatua tua ina le atua le iei le mana. E te waai le oti o toi tu. Amen. A e whatua tua ina le atua le iei le mana. Te waai ai mea and cause those things which do not exist as though they did. If your faith truly see this amazing God, truly know the power of this amazing God, hallelujah. E wala le mana o le tua, au paua mea o lo whatua tua ina o le mana matautia lea. Amene. Ai lise mea ka ua, o le tua iei le mana. O le tele lau temi o ke whanonga I pe o ka kou iei le mana. No, we don't have any mangas. Ngā le manga o le kua leo, o le alofa o le tua, ma le whaonga ina o I tātou, e a mai eilo na mana ina ia e wa ai ai. A ora te te talo ma e vivi ai. O le mana belongs to God, not to you. Hallelujah. Peira ona ua maia. Ia le whamatalanga le lomatua na le vaiaso taluai. Le tua inga whatua tua lea. E aona operate le tali ma le fine o le tua. Pa mai o le whatua tua na te iloa le mea le iloa. E tali tonu le mea e sea e le tali tunuina. Na te maua le mea e matua le mawhai o na maua. Faith sees invisible. Hallelujah. E te iloa atu le mea le iloa uma e tangata. Faith believes the unbelievable. And faith receives the impossible. Wow, that's what faith. O faith ngā rai. E le tua e mai e akakou le nang whangau. That's the kind of faith o rofi na ngalo le tua e sāba vali ele le whanau ia sa uma. Amene. Amene. That's the kind of faith. O rofi na ngalo le o le lifestyle na tātou. We see the impossible, the invisible. Amen. E vai uma malei loa, e tangata malei loa le larolangi. Ai kei loa kua. Why? Because of the one you put your faith in. Hallelujah. Hallelujah le oe. Because e kei loa kule kua. Mane mea nga ke whaia. Hallelujah. Amen. This week I'm so excited. Of kaile tua ia manoa. Peo na tatou. Batu tatou polo keki rea le hora fatua tua. You know, levanga o makamaka le uma. Uma. I've seen it.
E uia lau a maka nga whai ngei, lau a maka nga putukera ngei. Lau a maka nga lua inga le ho. Awa ua ia kuku. E uia elei a kou mai ka kou la fonga lewa, I can see it happen. Hallelujah. Lewa fau. I paid a deposit. Kols fuluaso e o mai lof, longo mai. Anga mai a fa ku pawal me aka ko fainga foundation me a ku o mangako. Uma. Paftaire tua ia manoa au mai. Sila le kua le. Ko a pa mai fa fo loko ia mea. Au mai le tua ia awala. E mawhai ona, o ngā whao ngā ina. E oi. Ka kou hole la whai whatua tua masalo penga se lauri mas furua whērwai. Be lesto. Ua mea atoa ako uma. Pauan mea ka koe whainga are whoroa. E whai. Makukongi. Dan mangai ala launga nga ke vai aku ngau e vai aku lau fies furu ava lima furu ava ngara aku ko. Amene. Amene. O en kwai aku fara onga lele la fai kui. Saua ko le aka saura ko me uma angal se lau furu lima afe Amerika kau. And now I'm seeing every day, e aso uma ke vai aku o makaukia me ia ora. Amene. Vai aku cool ka ko retreat center ka ko camping site. Wa ku amaka nga vai fa ko voice. Okay, poli. Aua te poli. I think God has now re-equipped my heart with these things. And now I can see the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Hallelujah. I know and I know and I know this God I'm believing in. But I know, I can see, I can believe, and I can receive. Not just the words, the biblical truths of God. The I will pay. Because I know and I know and I know. Hallelujah. Pauala tana vai le tua ke vai la agenda ele ai se me kasi for me. Nothing. Nothing for me, nothing for my wife, nothing for my kids. Leo fai ko lua fai a inga ora ko suara ko olanga. Amen. Pauanga la me fai le ko fa this is my agenda. I have nothing for me. Absolutely nothing. But I'm going to pour the rest of my life so that these things you're given to us will be established. Hallelujah. Me wala ngai mo lungai lo roko ka ko karesia. Aua ke foai. Please, I plead with you. Don't give if you don't believe. Hallelujah. Don't. A eletri tonu pe te eselolo aua. Remember kau kia nganga series e whainga malanga i te la elumo i rea kua. O le kaimia ke e ai e le iei le tua. Amen. So I don't want that to happen. Just
Tau ai pese, haleluia. Amene. I ngāua le na vai ke roku ngai maloro le au ko roku. Amene. Let's be free in the Lord and enjoy the journey with God. But these are the principles. This is the lifestyle of a son and a daughter of God. We live by faith. Amen. Kanu te ola fatua tua. Fatua tua la vaai, fatua tua lo loto, fatua tua o langona. O le tua, oh my goodness. E alu le au mal po kausanga umai whamakala i le lava kala i whamakala i makau kia o le kua. Hallelujah. Mena ngau kangi le loku i le whaipoiponga church. I know. Uloa le whai kao kamiki. E le isa utala no uloa. I know tali tonu. Mini is a prayer person. No kai kongu le lei. I appreciate the test, morimau mini. Because ngau uloa. Ngau uloa foia. Kaulanga ngi ngak. Amen. And I see something. I look beyond what's happening and pray. Because every time I wake up making it, kalo le akua, whamang wia ka making it. Oi maua. Ayum wia sa kong ayum. Who are we? We are nobodies. Because of you. Angale ayo they say off. So that's why I pray for them. Manguia. Aisa, o iloanga kofia o le kua. E iai fa unga le kua. E iai manguia o le kua. E le o le kangaka, al kofinga le kua. O kofinga. A umana woki o walu. E ave manguia me umanga se kofia le kua. Amene. It's not me. So when I pray out of not me, but out of the calling of God on my life. Au ke kalo lau ke kalo mai de bala aua le tua au te le te talo mai a tau. Ke kalo de bala aua le tua. I left with great happiness. Kai le kua aro mo onga foina so se kamikiki o kako e kalesia. Last week walua nge vai aso kuria ko ya onga kamikiki lunga lo pok. Le me faiwa. Lem fai a onga on control kam kiki anga ko asulua ka usanga. Ele loku ya ka ko. Que la cosa fai fa for o pok kuria ko fai a onga. Kul mai oia. Mai fa mai sa kala ya. I look at him. Over ayaku. Fa mai lo. O mai au. Ia ke my flesh, o fia po onga alka me kikingi. Le aise whaia onga e le fiuai. But I saw in him something. Me le ngau wha koe abara ua e rea kua. E whai e rea kua wa venga i lo loko. E ke wa ai pa wa ai wha lea tua. E ke le wa ai wha le ka ngaka ke whamasingo, e ka me kiki. O va ke no e ba foi ngai le. What for my pastor, what do you mean? Well, you can be a good boy. If only you. Ya foi ora kala ia. Ai lenga ka mikiki le ke le ka mikiki ola unga luanga pe akuri ka mikiki lunga. I try to talk to them from a different perspective. Ke le vai aku mele ku punge ke vai aku me ka un o ir ka mikiki le sa. Amene. Tango ka ku pumba ni me va lo fasi ma tonga fai ai ka ku ke le lo fa fika u le. Amene. Yo le so vole o ke ku fai ko. O ku lo ku lo kam. My pastor, I had a great week. But what? Yeah. O ke le iko e tiki whai aonga.
Whakai vai la mwhinga whai. Mwhinga whai. Ako ia ngara. Koe sau koe kasi ria so walere ke koe sau wai koe whese si kakala. Inga ia aunge koe rue se mwha wau ka exercise nga. Ai mai pasta. O ke alu ngiu sira so wa so re so ri. Oi so. Ia e fo i mai ngai sau re mes kaso ko la kima whese si kakala. But that's a kind of communication. You bring yourself down to their level and they'll talk to you. I'm afraid, yeah, if I can't do anything, I don't already. Amen. Ava pea e tumu tātou whatua tua I le tua. Ele va venga in whenwhaia I le tua I loto I fuamara wala. It doesn't matter po le alau personality na iai. I totally believe that. Kwa I o kari kongu ar menga. Po aka ko personality I wheli wa I le tua. Lo personality. Inga ia au ronga whinga ngalo. Pe a e whatua tua ina le tua soifu. Ai a e le whatua tua e mua mua lo loto ita, mua mua lo loto whamawalunga, mua mua lo loto whamasino. Ke whiu ngā o e le ise me kupu. Amene. Aunga ngā launga le aso ngei. But in the presence of him, mai luma o le tua, na talitonu I le tua a per amo. O le tua na te who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Hallelujah. Hallelujah. Al verso foi le ke o ko mai le ko le mai usia mai pasta. Ko le ia ngo mai le mako le mako ko le mai mako ko mai ya. We want to have a look at the schools. We want to have a tour to your schools. Wa valenga mako wo avele a request. Pe ma fai unga fesoa soangi mai. Ile a onga. Ai mai se alfa tutu. Mo mia se computer lab. Era la o mai le son fua. O mai fai se la ko tua. O va ai por a se me fai mo gako. A wala fai ele tua. If only you put your faith in this God that calls the dead to life and calls things that do not exist as though they do. They did. Hallelujah. That's the capacity. That's the capacity. Ke va ai va venga ia so lava o lo so I fuamara wala. La whinga kāro wakari inga iai, la whinga kāro whangaunga iai, ai whakukua inga lea kua. E mawhai e le tuonga lue wa venga I lau whangau. Amene. Amene. The greatest challenge today, o le lui kaula le kalesia, o masangi kako lalolangi, we are accustomed, wa kako wala vakasi male lalolangi. We live according to what's happening and what's in the world today. We see and hear, we peisino kako wolanga I me kako vai ai, ma kako whalongo iai. Ele peisinga I lunga le tua. Ele peisinga I lunga le fionga le tua. Amene. E peisi lunga o meo lo tupu. Ke vai ngā rau ko mumu lava pe avape fua lo o langa I mei kupu. Le aise fide mu. Awal fua inga le o langa. I'm talking to you, people of faith. O le tala le kalesia, o le whanonoanga le tua le kalesia. O la whakasi malalangi o le iloa po where kalesia o where lalangi. Aisea, tea, ukusa le ia mawhau. In fact, o whai umame I ala lalangi. Amene. O le se whatutua. Maulalo le vai ala le tua. Maulalo le ai le fionga le tua. E mawalunga aku le poko salalau le leua. Le anga I le lalangi. Amen. You think the world is going forward, it's going backward. Hallelujah. Kako o le kalesia. O le standard o kaupunga whai mako. Young adults.
The standard of life is the gospel of Jesus Christ. O le me fua i eile o langa ngi o le kala le leia Yesu. E le fua inga i mea le langine. Amene. Amene. Nanga standard o le langa ngi e fua i le poko sa le lau o mea i loa i le langine. Dal kala al kuspaia. Peilan fautala ina il tatu launga le asone. Our lifestyle, our walk, we walk by faith and not by sight. Kako ke sava vale tu sa mare fatu tua, i le tua, ai le o mea e vaia. Amene, amene. Lafo mai skasio usole, the breaking news I Kongo Israel. What a sad. Ia ke leo foila. E leo foises. Ko lua ia member kabineta Israel. Ora ko moving on emotion in ia fa peon fa fale puipuina tangata tala ia tala leia Yesu Kristo. Am fai on lato filiwina e lua tausanga. Kako ki ofo le ai. E ofo ses. Ava penga fa sa kaulo e foi Israel le Yesu la mela ka ko fo. Amen. A kau ka ko fifia. Au ka ko fo ka ko vai ku spaia. Amen. Le wa maka so sa wa inga ile kalesia. Pe yang o fa ya kulea aso mo samre sa o le ai mongo me le UN la ko ideology Kongo Samoa. Ia ma pepesi ko ia ma paki ko ia kan ka Samoa. Amen. Pa pera ko ideologies fo me le lei. Ale lo me ia e pungi ai. Ia le manga o le tua ma le man o le fionga le tua I finangalo ma loto tangata. Amen. So le mera leo ki whakakaria ui e po a whera a makai o ngā kura I maingi me o ngā sawa I ngaire karesia. But o le mea ngā leo whiwhiri ai le launga le asol ngei. Inga ia e koa lo roko me e kura I oe o kanka whakua kua. Po wheka ko ke o I ai. O le whawhita auli na. Kalo lava ki a poro pongi sama ka uma ngofo mo moia I ale o karesia le koe whera I lunga. Ah, asia, mangu yo lako wola nge ke o mau. Mangu yo lako oa. Mangu I mea langi nei. Ai arfe mai ale le tala o me tau pesuma le tasi. They were willing to die. Amene. Ta whapea ona tu inatu o lato wola. Ele I mawhaia sa wanga ona na tineia. Ia le loto whatua tua I lato. No sa waina. Bingo fongo fala ia so uma mo baba ai mo mafau fa pena. Ah. Po a fera maka ngo o mai sa wainga I ideologies ia langi wo mai Kongo Samoa. Le gender equality, same sex marriage. Amen. Ah. Aya. Yo. Ole sato I ole o mai ngo ia mea. Ah. O lea wa uloa leo a makaonga ko kele kanga ka kongo le gender equality. Ele ai se mea fa penga. E fa sa le kua le mea nga. Ele kukusa le fafinge mal ka maloa. Pe fai mai o ngā luenga po wao ma fa fo ese mai fai ai kau le lo I vai ese. Ese foi la ko malosi ese me la ko mafia. Que vai le la langi nga parmia o fa finge po le alpe pese lua kausanga ko kausanga ai afu wifi. Ele last. Ladies were never meant to be leaders. Amen. Fablave la makuai fainga ka lavale le ka upunga ko Kongo la langi ngai. Ai le ma faionga be sele ami o Kongo le tua langa fionga paia. It will never.
Amen. E mwhai fōi la ana. Ngā ua makaonga. Ngā e kalia inga ia whawhawha pe pasta. Pe uma ngara sela ukala. Lele se sa. Leadership is male. Nothing to do with us. We never decide the kind of person we will come out as. Yeah. Ia la langi ngi uka ko ia o me ngalo ku. Pe ia kele ia ti overfinge u paki. Amen. Ma ngia Samoa wa kukusa kuranga kere se ia me. Nga o fangongoa. We think we're going up, we're going downwards. Hallelujah. Au ke hallelujah pe ke kongo me ko fa. These are the standards and the values of the Word of God. Pe anga o ka o so. No filia ia ke pola wa ke le anga o mai ke pola. A fe kau le kus pa ia esen ma kau kia le ka. Amen. Mai ke pola mai pe ke pola ka malo se sa ka ko wo. Sa ka ko wo. Hallelujah. Hallelujah. Au mea ia rewo mai kongo ka ko kungu. Mar vavenga quiet ka ko. Ka ko oranga ia so umar fa ko kua. We live by faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. Awang ka ia ka ko I meo ka ko maka. Alwa ka ko worship ngai wo fifia. Because we should worship the Lord with all of the fullness of us. Kingo and our feelings. Hallelujah. Merang ai re ko mo fu ka ko kimi ka ko ke si vai I le larolangi ma ko ka ko le fa nga me. How ira ka wa si vai. I ka wa express si ba ko voe po la ka ngai fai la si la mai le ku mai lo le oe. Amen. I was so feel inspiration nga ka ko worship ka ko vi. Ya ore ku ka si la ma si fia me umma. But be truthful in what you do before the Holy God. So as we were worshiping, we were so impressed. And God sees kako kanga pe ko kuli pe fao pe ku pe polear kanga si de sila le kua me uma. Ai power me le kusai mar kako raunga. Fai me uma fatutua. Hallelujah. Not just belief, just wholeheartedly surrender, wholeheartedly submit, wholeheartedly denying yourself so that God's will shall be done in your life. That's what faith. What faith nga leo ke wakua kalesia nei vai tau. Lo fale tua whamanuia mai ai tātou. Amen.